megalayapost.news. Dagajeng ipu iping kaum blok National People Youth Front right medan kerdem area hagasnya sejani kelapan perdano ia football tournament hamadan nilai kai kisno kerdem hagan kesi ya arli genhun kanong tumai FC berkerdem FC kia kini ia kanam ladu jong ke tournament lawan ruban pernah perdaya kini ke tournament da uba wailan miki shelah MLA ke Jawai berbedir ustit presiden ke NPUF kum ukungsan badu MLA ke umri konstitusi uba daman baik lamare kum sembur kungsan lasakilang ruah kini kesi dak jirulang presiden ke umri blok NPUF usamla Richard Singlendo usketri usamla Sefsian Sedam presiden ke NPUF right medan kerdem area usamla penskembor langsung usketri usamla lumlang lamarai usardar ke right medan kerdem uba polning makodo lembat kiri kiri orang ba hakane kesini nak liang ke NPUF right medan kerdem area kelas samru ia ki wheelchair syakin ringwood kibriu badon jing dona department bala samru isyatri syaki kena school jong ka walane LP school haba pai syaki jekun jong kini ki ar kenhun nadu ka kelas step berhadu ka kelamin kajing ikun kelakut kajing ikan hak bagi liyo bani tab marsigol Henry Deleng baka tiebreaker baka nong tamai kelap limno ikardem bandiora ikanam ladu jong tournament na samru ikus sama kene si hak baka nong tamai kum keladu liyo ban kuri kosong pisa ke baka laipo jar tengka ringkat ke torpi baka kerdem FC kum ke kunhun bon bar liyo kuri kosong pisa ke baka san hajar ringkat ke torpi bala samru ikus nam simen hakane si la airu kijing kren berkijing seng jing kerau nau ba wailat miki shila bat ubah daman baik lamre kum kinu mikmat gibla ai kejing ro ikan NPUF gibla pelong ikan tournament bar kejing pelong ikan tournament kelong sibenta banai rasani kun semla mansai badan ni kasap kapong ke bakidon bergilakan turu ik semla makin penut kam hok ik kasap ke bakidon namar kejing lekai football kan kesengi kalau kowe ni kilat ai kam jam ik semla bat kum juru babun ki semla kin light nek kam snew kam tam kejing ma jong drug hangani ke janmit dan dong pi kam long ra trai ka basongsit de tang mengi ginong penyai mengi ginong nikmat mengaku muka seorang lebar tugas mengemblong mereka bersumsit naik play pi baru kepilah pelai di pondok jong pi banwan segini ke football final hai kacing ilakai kepala kai hado kata kalau long ke game tapi itnat membagi ke final tengah ke final sisa namar kilala klaim nak berpukul game apa prapor kendai pemilih apa arti first half dan second half nila haplen no solo time breaker hari nata pat gilayo ing result ke job la job no kasnong nong thamai wanam so sorong kasnong nong thamai wanam so sorong maya trisitong sukmat nama nangbol kita nemen pinjelakai baka kerdem football club ro wanam nong na kabado mensim nang manam nong na kabado mensim na ya trisitong sukmat kawai keski tim senang ke champion hagi ni tournament ke berper namar hapok ni ke jalai ke jongi dan ni ke than ke dong ke jongi pon bak ke tournament nang yele sistem sukmat pinlong ke dong job namar ke jing yele hi udon be u job bat u barem uwe ke liang u job uwe ke liang u barem tangi be job rom de bat sorong kum bawang mangara ya tristam bat ke barem ro kanan do musim nang ya tristam kan sepoi ke por punyo ya ke jing job dan ni ke football kacing ilakai football kalau ni kau wei ni kau kampan peninjak po, ni pan peninjak po yo semla kejugo menta. Mendai sokong kipor mendai. Bagi ilakai tangban perkilan met dan pensultanat. Menta kejugo kanoye pi. Tapi leri yang kano ke sports, dan ki sports ki beper. Tapi leri tapi treshikam, tapi pakam sukmat. Kanoye pi ke peninjak po pi. Pilaban yo yang cintri ki beper. Cintri kita per cintri kita per kota pinlapan tre. Tambah ikan ni anoy pi pin hab ya tre sitom. Bali rawa kit bokin yang. Naga ni thai ke dong ke jami hero. Naga ni right man kerdem. Kin sami ki players ki per ki bela cash ki per ki level. Wala ni ki player ki bela kai minta ni ki final broad ki team ro. Pimde ban sakut tang hagani ke level ni ke kerdan banile kai nang ya tresitom ka nong kam pilih ya tresitom do mensem agawai ke ski pin pos ke thang bangin yoban peje piro pilih kai hagi level ke per ke chikim ke jong pili laban lo ke district level ke state level ke national level ngimla bantim agawai ke ski ro ba represent ya ke ri ke jong India jong hi pro ko ya kata ngidon kam ya ke jing tresitom the National People's Youth Front Nene jong ikon samla hapok ke state Meghalaya ke jongi
ngawan minta kasih ban ai tang kawai ke message ya pi kam tam ya umroi constituency ngakwa bang man penkenau ya pi bangi kum kayeng kesem babitip ha bagi ku bagi ma daman baik ngilong sieng sisem ngawan penkenau ya pi house name arjar apulai ha kapor election na ka family jongi ha bagi wan check election campaign niong jet ya udaman baik Pinyo samur kia meli. Tambah stiugok klan yo samur tangan rai iwan penkenmau ya pibau ma daman baik umlong marway udon ya imas yo barang dahar ku deputy chief minister jong state ke jongi bat udon yang aro hang jo por habang awan hang ni ngakrem wan ku MLA jong kejuai constituency henry ngawan rengkar kat ku MLA jong umroy ro jo por betre rengkar bat ima daman baik Sibon ki isu ki balagi lai kerenlang na kabenta ban pentiu kenrong ya ke umroi constituency matharai madaman baik bat manga lada ki compare bun ki balai keren ni arbu ki kenrong minister po kaneka sarkar Meghalaya tang lada pi compare ya ki development ya ka roi ka par ki bakin wan na kaneki artli ki constituency kala jan ya rungkat bat kejong ki minister hak kecing elam jong ima daman baik wai ni MLA jong ka thain ri boy ka sarkar ka klem mau ka pek ya ki jindon kam jong ka thain ri boy na kata ka daw menta video artli ki madan football ki ban long ki bayar rengkat kum ki wai ki madan football jong dari India bro ka wai kata ka dei hanong share ka wai ka bala stray menta bat shen nang ne video sa ka wai hang tei hamadan kur kalang kaban nyarap ban pentiu kenrong ya kasat kapong jong ki kon samla jong ni kathan ban ngam artati na kajing yalam jong imadaman bait kum ya mele kane kamadan ro kan yo ya kajing pentiu ban pensna ban penba shu knang ba ki kon samla jong karai madan kedeng area kin yo ban pen i kata kasat kapong ke jong namar ni yo i bakat benang mi kisi kathan riboy kanang kiu dangan kini kisnem ke baladep kalara ya ke Subroto Cup under 17 Subroto Cup apa Delhi ke Nongjiri Higher Secondary School kalara nak kena katain di boy menta ki kon samla kentai nak ke Nongjiri sa sisen kidang yele yang Subroto kat menta apa Delhi bat ngamar tete nak kena kiski di banwan shibon ki kon samla khamtam ni le yo i ya gitu kijing yele kai kuba lai tenak hado kata-kata Hoy kedai ke jing skausi ya ka kerdem tangla da pikli ya de hai pirem menta kasni hai pirem la ngapet ya po kamadan klemrem mano tamba ki beli ki kerdem kirem syafar jong kamadam namar duna nong kersan namar nong kemai la bon pelat nong kersan la halah do kata-kata kayo skill the next time ngan apil ki kerdem makin kamyaram kambon nong kersan Tenaga kata daw nga kitbok yang bat sa sisi nga ay kublay ya ki kon samla kamtam ya ke NPYF jong ka right madan kerdem area kabala penlong ya ke ka tournament ban ay kata ka opportunity kata ka lat ya pi ki kon samla na ke ka than ban pen i kata ka sap ka jong Meghalaya Post.news